Chunka tawayuq p'unchayña enero quilla qallarisqanmanta pacha. Sutimi Jessica Aedo, kaymi ñawinchay. Kunanpas periodikukunaq willakusqankuta ñawinchasunchis. El peruano Willakamun, Kamachis Castillo, tukuy sector nisqakunata mink'arikun, kushka llank'anankupaq, Perú suyunchis wiñanampaq, hinallataq aswan llank'anakanampaq, empresa privada nisqatapas wajarikun. La República apamun, Repsol, manallinta llank'aspas, kinsa chunka iskayniyuq kutitañas sasa chakuykunata ruwan, chayrayku OEFA nisqapas huchancharanñas, manas kunanllachu hatun sasa chakuyta ruwasqanta mana osqayta alcharinchu. Hinallataq El Comercio apamun, Kamachis Castillo makintas churashan, Policía Nacional del Perú ukupi, Policía kuna llank'anankupi wichanankupaq, chaynatas ñawpakaq Subcomandante General Javier Bueno Willakamun. Correo, umalleq willakuyninpi apamun, Congresuwan sinchita phiñarikun, Constitución amat igrakunampaq, Congreso mosoq kamachiyta ruwasqan Kamachis Castillupaq mana punis chaninchu. El Diario del Cusco apamun, jueves p'unchaysi qarpaqkunawan rimanakuykanqa, unumanta Junta de Usuarios kunan p'unchaysi paro nisqata qallarinqaku, ichaqa rimanakunakuspa sasa chakuyta alchanankupaq Ministro de Agricultura mink'arikushan. Perú 21 Willakamun, mana alchayniyuqsi kashan, Pedro Castillo Congresuman kutipakun, Constitución amat igrakunampaq mosoq kamachiyta ruwasqanrayku, Constitucionmanta yachaqkunapas Congresumansi sayapakushanku. Hinallataq Ojo apamun, wañuchikuq yana unu aswantas purishan, OEFA willakusqanman hinaqa petróleo Repsol usuchisqan ñasqanchis millón metros cuadrados nisqamanta hasta wanraq mamaquchaq ununta waqllichishan. Kunanqa qarak'umpu hayt'aymanta willakuykunata yachasun. Depor, Equipo Benevento, Lapadulata manas kachariyta munaranchu, ichaqa Federación FIFA manraq rimaq rin, kunan p'unchaysi pukllaq masinkunawan kallpachakunanpaq bambino chayamunqa. Chaymantaqa Libero apamun, allinkunallata suyakuspa Perú, Perú suyunchispaq pukllaqkuna kunan semanata kallpachakuyta qallarinku, Garekawan llank'ashankuña, Sokta puntos nisqata aypanankupaq, Qatar 2022 hatun llallinakuyta qhawaspaña. Kaykamaya willakuykuna aypawanchis, ama qunqanchichischu. Qhali kananchispak llapanchis ama chakunallanchis. Noqaqa paqarinña kutiramusaq.